Pozdrav za sve pratioce Sports Flow podcast YouTube kanala. Like, share, subscribe. Za sve vas koji gledate, niste još subscribe-ovali, molim vas kliknite to dugme. To je samo sekund posla, a za moj kanal će dosta značiti. I sada najavim mog gosta, naš reprezentativac Milutino Smajić. Milutine, hvala što došao čak iz Nikšića da snimamo po ovoj vrućini. Nije pravo. Reci mi, kako si odmorio malo od sezone, od svega? Pa dobro, odmorio sam 3. maja sam završio i slobodno sam bio do 30. kad je počelo okupljanje za reprezentaciju. Imali smo te 2 utakmice i onda ponovno odmor. Još sam na odmor i slobodan sam do ponedeljka. Vraćaš se u Preston. Veoma, kažem, 2 uspješne sezone za tebe. Reci mi, kako ti je bila ova sad sezona koja je bila, kažem, dobra, ali nekako ste, za razliku od prošle, kažem, bili malo niže plasirani, ali opet jedna sezona sa FA kupom, sa Karabao kupom, kažem, uspješno za klub. Pa da, imali smo sezonu, baš malo turbulentna je bila. Bili smo tu neđe sve u sredini i onda nekoliko kola prije kraja tu smo izgubili 5-6 utakmica i doveli smo sami sebe u fazu ispadanja. I onda smo dobro, nismo zavisili od sami od sebe, nego već i od drugih protivnika, tako da smo nekako uspjeli da ostanemo u ligi. A što se tiče ovako, imali smo taj uspjeh u kupu, to je istorijski uspjeh. Za mene sezona sasvim, uvijek može bolje, ali za mene ova sezona bila dosta dobra. S obzirom kako igramo tamo i kakva se liga igra, mislim da je u top 5 liga sigurno. I dosta teška liga, nema vara. I onda, igraš, biješ se, udaraš se. A realno uspješna je jedna sezona za tebe, ako individualno, 15 golova, 3 asistencije, kako sam vidio, stvarno, kažem se, u ligi koja je sam rekao, sigurno je to, ajde da neko ne kaže top 5, ali top 10 sigurno svijet, jedna ozbiljna liga, tako da 15 golova nije mala stvar dati ni iz zgrade, a ne u takvoj ligi, sigurno. 15 golova, još tamo su igrači više na snagu i na sve, onda baš je teško. Pošto ja sam špic igrati protiv nekih igrača, veći su, evo i ja sam dosta visok i jak, ali kad svaki tim u Championshipu, igrači su štoperi po 2 metra i onda, ali navik, mi je bilo, prošle godine kad sam došao prva 2-3 kola, navikavanje, kako je ovo, trči se, nema, udaraju te, nema faula, rekao šta je ovo, i posle sam navikao i onda sve je išlo sa, sve okej, sve kako treba. U FA kupu ste ispali od Aston Ville, pa ste se držali taj meč, 60 minuta, bio je 0-0, onda prije misle 2 brza gola i, kažem, prije toga ste dobili Burnley, koji je u tom momentu bio najbolja ekipa, možda Championshipa, prvi su bili na tebe, najmanje i primljeni golova. Znaš kako, Aston Ville, kad igraš proti tako nekog tima koji je iz Premier lige, treba da imaš baš dodatni motiv, da igraš baš sa, bukvalno da daš sve od sebe da bi, ali ipak to je dosta veći rang, tako da vidimo dokle su dogurali u Ligi šampiona, baš ozbiljan klub. Ja tu utakmicu nisam počeo, imao sam neku povredu i onda ušao sam tamo neđu možda u 70. minut. Prvo polovrijeme je bilo baš dobro, igrali smo dobro prvo polovrijeme i tako smo imali dosta tih utakmica, igramo prvo polovrijeme dobro, posle vodimo 1-0, izgubimo 1-2 ili 0-1, 2-1 i onda drugo polovrijeme smo baš nešto, da kažem, pali, ali eto, kvalitet je došao do izražaja i tako da. Imali ste 3 meča ove godine, ja mislim, sa premier ligaškim klubovima, tako Fulham, Arsenal i Aston Villa. Kakav se igra tako protiv... protiv Chelsea. Kakav se igra tako protiv premier ligaških klubova? A dobro, bio sam ja i u Španiji, tako da tamo sam igrao i protiv Barcelone i Reala i onda, ali osjećaj stvarno, igraš sa najboljim igračima svijeta. Čak je bila ona penal serija, ti si dao 2 gola u toj seriji, to je vidio sam najduža penal serija u istoriji kupa. Stvarno, tipa 17-16, tako je bilo. 17-16. Igraš protiv Fulhama i izborio si penale, onda sve, to ti je bukvalno, da kažem, lutrija, šta bude, ali
čini mi se da vas tako neki loši tim što igra protiv jačeg i dođe do penala da vas da slabiji prođe. Vjerovatno vježbaju penali ili nešto šta, mi nijesmo išli protiv Fulama, smo išli odmah na pobjedu, pa ali eto igrali smo penale i imali smo mi šut za pobjedu, ne znam koliko je bilo, možda 7-6, tako nešto je bilo, ima je naš za pobjedu, ali je promašio isto, tako da je, pričam ja sa njim posle, bilo malo zajebancije i pričam sa njim, rekao šta ti je bilo, izvodiš na trening, ne znam, baš odlučujući penal i onda je vjerovatno trema ili nešto, ali ne znam, ja to ne znam, trema sa penal, da je, ne znam, 100.000 stanja stadiona nema. Ne znam šta bi ti rekao, to se ne može se opisati, to kad se doživi, onda... S Arsenalom također, eto, izgubili ste, ali isto je dobar meč za vašu ekipu. A dobro, to je isto bilo 3-0, stvarno su napad. Da, ozbiljan baš. To je, tada igro, bio je Sterling desno, Martinelli, sve ti ja. Nešto što vidite, zato što uvijek sa svakim gostom, to je taj neki početak karijere, kako je se počelo, pa eto, ako malo da ispričaš oko toga. Bilo je meni stalno, lopta, šta god mi se kupovalo, išlo se u grad, vazda, lopta da mi se kupi i ostalo me ne interesuje. Tako sam počeo sam tako što komšija jedan je trenirao u fudbalski klub All Stars. Trenirao je tamo i krenuo je na trening i gdje ideš, jer igrali se sad i on kaže ide na trening, a gdje treniraš ja onda se vratim kuće, rekao tata mogu li da treniram fudbal, možeš kako, gdje, šta. I sve mu kažem i on kaže može odmah, jeli? Odmah, rekao. Nema ni kopačke, ništa nisam imao u tom trenutku. Ima šorc, majicu i patike. Ponio jednu bočicu vode, sjećam se kao da juče bio. I otišao sam na trening tako. Počeo sam u fudbalski klub All Starsku, sada pokojnog trenera Slaviša Đurđić, koji je baš bio tu za mene i bukvalno komšija, kuće do kuće živimo. Tako da, nema šta, svaka riječ suvišna za njega, tako da, em što je čovjek, em što je trener i znam svi da je svjetski šampion. Nakon toga ideš u mlađe kategorije Sutjeske, ali tako? Jeste, u 15. godinu. Debituješ i za prvi tim, čak imaš i dvije titule šampiona. I najbolji si golgeter bio te posljednje sezone, što ti kažem, bila neka odskočna daska za dalje. Kako ti je bilo sve te godine u Crnoj Gori u Sutjesci? Relativno mlad igrač koji igra prvu u Crnogorsku ligu. A bilo mi je, znaš, što se kaže, mladost ludu, hoćeš tamo. I onda tu mi je menadžer Igor Gluščević. Rekao mi da odradim posao, taj drugi dio sezone, da odradim kako treba i da vidimo nešto da... I onda sam rekao, zašto da ne, doće vrijeme, tek sam koliko sam imao, 18 godina, 19, posle ćemo razmišljati o drugim stvarima, sad je najbitnije fudbal i onda sam 13 golova, imao sam 2-3 gola do tada, do tog. I onda je on rekao, ajde malo stisnemo. Malo motivacije ti da. Malo motivacije, mada vidi, ako već igraš fudbal, ne treba ti motivacija od nekog drugog, treba sam da imaš želju i da igraš i sve, nema da ideš na trening ili na utakmicu, samo a gdje ću sad samo da se završi, ne, nego baš mora da ima, evo ja koji sam imao dosta problema u fudbalu da pričamo, ali igram na profesionalnom nivou i na visokom nivou igram fudbal, tako da znam kako to ide. Nakon toga potpis u Španiju, kažem, nisi dobio neku veliku priliku, može se tako reći slobodno, bila i pozajmica jedna druga, ne bih rekao baš da ste dali neku ogromnu priliku da se dokažeš. Doduše si ti bio mlad i sve, ali opet mislim da je bilo prostora sigurno da ti se daje neka prilika malo veća. Pa da, popisao sam za Cadiz, to je bukvalno bilo u 2-3 dana sve. Bili smo, ja i Igor smo otišli u Španiju, bilo je sve hoće, neće, u Sutjesku, hoće da pušte, neće da pušte, onda našli su neki dogovori, potpisao sam ugovor s Cadizom i onda smo imali pripremne utakmice, prije svake sezone što ima svaki klub. Igrali smo i tu se baš
5 utakmica, 6 golova sam dao, ono, baš bio najbolji strijelac pripremnih utakmica. I eto, očekivao sam da, i stvarno sam zasluživao da igram više, evo ne kažemo sad odmah od početka, jer tu su baš dosta ozbiljni igrači bili, kao što je Alvaro Negredo, tada je bio on u Cadiz i znam svih koji je Alvaro Negredo, kakvu istoriju ima i kakav igrač, i očekivao sam da igram više, međutim, nešto trener nije mi dozvoljavao da igram i imao sam utakmica da igram po 15-20 minuta, ali mislim da sam zasluživao više. Jedna pozajmica u Tursku, posle toga je bilo i u Portugal, i tamo si se dokazao, odnosno na tih broju utakmica koje si igrao. Da, pa u Tursku sam na pozajmicu otišao u Bandirmu i što ti kažeš, s obzirom koliko sam utakmica odigrao, da sam i tamo na 7-8 utakmica, 13-14 golova. I bilo mi 6 mjeseci, sasvim ok, fino. Vidim, pratim ih stalno, tu gdje sam igrao, to volim da pratim, čuje, ostavio sam imam kontakt sa svima i u Cadiz, i u Bandirmu, i u Vizelu, čak i u Portugal. Baš volim da se čuvam sa igračima, nekim što su tu ili sa predsjednikom. Tako da, i onda se vratio i ponovo sam morao na pozajmicu. Ponovo sam bio najbolji strijelac tu drugu godinu u Cadiz, ali malo se trener neki, došao je novi, Sergio čini mi se, novi trener i neke svoje igrače doveo. I onda nije bilo tu mjesta za mene, kao što on kaže, ali ipak sam, ja sam tu u sebe vidio da mogu da igram, jer baš i na trening i te utakmice vidim da pucam od snage, baš puno. I onda tako dođe neko i te ugasi. Kaže ti, ne računamo na tebe, a onda smo našli isto u Portugal, na pozajmicu sam otišao. Isto kažem, top 5-6 liga svijeta, nemaš. Portugalska liga. I prvi gol sam postigao protiv Benfike. I tu sam dobro, 8 golova sam dao. S obzirom Vizela u prvu ligu, to je baš svaku utakmicu što manje da ih primiš, bukvalno sad. Međutim, mi smo baš imali smo 2-3 utakmice gdje smo mogli da smo dobili, igrali bi kvalifikacije, znaš, za Evropu i tu smo izgubili neke utakmice. Taman te 2 utakmice izgubili, onda smo malo pali, ali što se tiče prije početka prvenstva, klub imao samo da se ostane u ligu, znaš, međutim, su vidjeli da mogu. Porasli apetiti malo. Ali eto, dobro je bilo, bilo mi je top tamo, eto, sad kaže, nije neka baš oskočna daska da možeš neđe da ideš drugo, ali dobro mi je to, prijelo mi je dobro i igrao sam. Nakon toga Preston, kažem, evo 2 sezone, rekli smo, za sad stvarno odlične. Kakav ti je bio taj prelaz, s obzirom da nisi dobio šansu, vam si dobio jednu stvarno koju si zaslužio, šansu ogromnu. Kakav ti je bio osjećaj posle toga gdje si bio, kažem, smoren i utučen, sigurno što nisi igrao, sad opet dobijaš priliku, opet si pun energije, sigurno. Kada sam bio isto pripremi, ponovo najbolji, ponovo isti trener, ali fascinantno je to što 3 godine za redom budeš i najbolji na pripremi, ali prvo te ne računa, nije zbog nekih sad situacija tamo vam, nego baš jednostavno sa strane te stavi i hoće svoje igrače. Bilo je druga godina, početak druge godine u Cadiz prije Portugala, bilo kao problem jezik, moga sam sporazumijem sam. 3. godinu, pričam perfektno španski, pričam i onda stavlja neki drugi govor. Šta je sad problem? I onda kao ne računamo, imamo tražimo neke druge igrače s nekim drugim kvalitetima, ti si dobar, ali priča samo trener to mi se sviđa ledino što nije otišao tamo i priča s predsjednikom, ajde mičim i ovoga, nego baš tu bili smo u Marbelji na pripreme i zvao me posljednji dan. Obično to ne bi uradili većina trenera. Ne, sigurno. I to mi je nešto što mi je, ajde da kažem, bilo mi je kriv u tom trenutku, ali okej, zato što znam na čemu sam. Da. I onda, bukvalno, ja mislim da je bilo
posljednji dan prelaznog roka da sam potpisao ugovor. Mislim, što je bilo do 12, ja sam nešto oko 10 ujutro. Imali smo utakmicu tada protiv kog smo igrali, može li Villarreal ili ne znam ko je bio. I potpišem, kažu mi samo da ne idem, trebao sam na klupu da budem i kažu mi da ne idem, da potpisujem ugovor i potpisao sam u prostoriju na stadion kada je iza prostorije potpisao ugovor za predstavu. I odmah prvi meč, ajde asistenci, drugi meč odmah gol, da kažem pobjedonosni. Pa bilo mi je malo ono, čekao sam vizu malo duže, mislim oko 15 dana sam čekao vizu, ali su poslali trenera iz Prestona i imao sam trening u Marbelju sa njim, pomoćni trener i kondicioni bio. Imali smo treninge u Marbelji, čekali smo vizu, pa sam išao u Madrid sam završavao vizu vozom, pa sam se ponovo vraćao u Marbelju, trenirao i čekao da mi jave da je viza gotova. I onda je stigao mi je mail, čini mi se da je viza gotova i da mogu da idem u Prestu. I onda kad sam došao, tamo smo sad, a baš sam nešto kad sam došao, mislim ako je bilo jedan uveče da je bilo, čekao me već taj sekretar kluba. Odmah su me od početka dobro dočekali. I čovjek koji me čekao na aerodrom i, aj sad kažem, svako kad potpiše neko dobro igrača, da dođe sa lupam neko auto bijesa za njegu, sasvim, ali kažem ti kako jest. Sve okej su prihvatili, dočekali sve i 3 dana sam otišao na trening. Bio je tu Milar jedan koji je bio isti hotel, on je na pozajmicu bio u Prestonu, ali je bio taj hotel gdje sam ja bio smješten. I zajedno smo išli na trening i onda 3 dana trening, ono je bilo odmah već, uveliko je bilo prvenstvo, mislim 7-8 kolo, ali tada je baš bilo, Preston je bio prvi, sve pobjede su imali, gazili su dobro i eto, prva utakmica protiv, koliko smo igrali prvu utakmicu, Plymouth može biti. Prva utakmica, prije sam ti rekao da je baš, kako Trčeviće, gledaj ovo, stvarno je, evo igrao sam u Španiju, prva liga i protiv Barcelone i Reala, nije mi nešto toliko eksplozivna, toliko duela jakih, ali da nema faula, to jedino je, a mislim da ima tamo u Championship sigurno, još nema vara, tako da, i onda prvu utakmicu je bilo malo znaš, teško mi je bilo malo, ili ja sad razmišljam, rekao možda mi je to jer nijesam utakmicu odavno. Nisi u tom ritmu utakmica i to da... I onda drugu utakmicu već mi navijači, pun stadion, 30.000 stane, nepuno 30.000 stane na stadion, još igramo protiv Birminghama derbi, ali kada vamo go, to je ludnica, takav huk na stadion, to ne može da se opiše. I bilo je 1-1 i dao sam go za 2-1 i tu smo dobili utakmicu 2-1 i tu je počelo. Sve pomalo, onda onaj hat-trick za 7 minuta, jedan od najbržih u istoriji Championshipa. Još si ušao kao zamjeno, tipa 15 minuta do kraja. Znaš kako, ne mogu da ti opišem to, ponovo ti kažem dok to lupam, da ti igraš fudbal, vidio bi kako je, ali ovako sad da ti opišem. A ušao sam, bilo je isto 1-1. I ono je bilo mislim da je bilo za play-off. Igram za ulazak u Premier League. I uđem i bilo mi samo u glavu u go, svaki napadač da da go ili da riješi utakmicu i da bude on heroj. To je ono što ja volim. Tako da dao sam jedan go, a mene je vas da mislim ako pratiš one izjave kad dajem posle utakmice, vas da mi da kad dam jedan go da moram drugi. Ne stavim, ako može 10, mislim to je nemoguće sad ali ako već dam jedan, može drugi, treći, onda mi je bilo kako je šutnem, uđe u go, onda treći go, šta je ovo, ne znam šta se dešava, 7 minuta, bilo prije 7 minuta 1-1, ovo sad 4-1, ne znam, baš osjećaj i odmah tu već počinje da svaku utakmicu sledeću, to je flaster po 3 igrača na mene, znaš. Posebno kad naš golman ima loptu, kad treba da ispuca loptu, to je već kad si između štopera, nema kamera, nema, ne snima niko, a to je već po tetiva, po podmukle udarce u tetivu, ali
Otkud to da nema vara? Mene isto bilo čudno kad... Da to iskorišćavaju maksimalno. Maksimalno, sigurno. Maksimalno, sigurno. Ja sam možda još jedno 5-6 golova dao, gdje je bio offside, 100% nije, mi gledamo, ono ima svaki klub analizu, posto utakmice vidi sve, niđe offside. Nešto čega bih volio se dotaknemo, to je taj problem, incident sa igračem Banlija, pa da čujemo malo tvoju stranu priče. Eto, gledao si utakmicu, gledao si to, vjerovatno, kad naš neki igrač Crne Gore, mala je Crna Gora, tako da kad neko neđe igra, nešto se dešava, ono, svi čekamo da vidimo šta će se desiti ili šta će biti ili šta se desi, tako da bilo neka čarka tu bilo, da naš izašlo ono, da i sad ono, javno trčim, jesmo gore stignem i okrećem se išto ono lagano. Ne, prije toga on mene kao malo gurda, znaš, ja saksim, ali ruga se, znaš, ruga se. Ja ono, ništa, ono, plazi jezico, znaš, i maske, ono snimak se. I ono, ja kao idem za njim, ono već uletio, a odmah mi kroz ga prolazi i rekao, onaj problem što se ima, rekao, neću da reagujem, neću ništa, samo ću, ono, malo da ja, svaki upad, znaš, ono, priđem i ja nastavim, neću se pokupam. Jedno, znači, slobom trči, šta je ovo, rekao, ne mogu da vjerujem, odmah se nešto vidim, nešto se desilo, sad znam ili ovo nešto, oko sebi ili se povrijedio, trči, ono, jer nisam bio okrenut s bio leđu. Prilazi gomak, ti si kao rasisti, si ovako. Rasisti, ono nešto, ne znam zašto pričam u tom trenutku. Upavno što se, kako se izgleda. Znam šta sam ome rekao, to nije odmah. To ne. I onaj, prilazi sudija, ono kao, okej, sve kao da ode kod tamo njihovog trenera, ovo ne kaže sud. Prekim, na plan. I ono ovako je sud. I sad, kraj utakmice, i puštačom sad lekciju, pokušaju da ne dolazi za mene, kako zna sam, baš ono, volim da te neke odmah čarke da ja volim ono da se tu centar pažnje, ono, i odvedem se črnci, kažu sad ono, slušaj vas, čekaš na sudiju, kad oni završe sa njim, prvo ne smiju vas zajedno sastavljati, preko pojeg, te zna ja i sudije i igrač, što može se desiti. I ništa čekam tamo, igrač, svi prilaze, šta sam rekao, su nam dajali, da pustite me više, ne znam. Vjerujte mi, ne, tebi pa, pusti me, ajde, javno. Pa to, znaš, jebi se, svako, ako mi go preši, pa, ako ne došlo mi ono bilo sve, rekao. Ne možeš ni sluširat na mi, a nešto drugo. Ja se slušam ništa, prilazi ovaj drugi pomoći trener, govori, kao im sudi, ja tamo. Da, uzmeo priča, to meni muke, rekao, mogu ja da kažem šta sam njemu rekao, čekaj da ti opet, ma šta, vi ste me zvali ovdje kaže što sad? Ja kažem, finiš se, rekao, to se rekao toga, nije se rekao što je on rekao. Ne. Što za manjki. To manjki kažeš, evo mi u šali kažeš šta je manjki. I sad u šali da kažem tamo, šta je manjki, to ti je prijateljski razum. Ali ja to sve znam. I nije da rekao. On je rekao što je on rekao, ja kažem što sam ja rekao i to je to. Ništa, ja sam završio, ja odem poput sva. Kući ovaka, dođe kući, jede, pa isto ga zvoni ili zvoni, je poruka, on je zahtjeva, sam vidiš raste, ja ono makne, blokira, pa mi se makne, pa vrati i ponovno. Nastavlja se. Ja se ključam probet, da šta ja znam, da li, kakvi su kakvi ih ima, kakvog naroda imaš, maknem tu blokirnu, da odlestiš ništa, lagan se to. Sad vidim, da prolazi, čutam gdje slobodna preći, to slobodno vidim, sad tegnuti situaciju. Sad preći iz ove kluba, ja ne znam ima li predsjednik da voli igrača svoga, to je, znači, njemu šta god treba. U Barbedu kad sam bio na te treninge, bio je on, sa njegovom ženom bio tamo, večera za sve. U ome grli isto kad ga zna 10 godina, ne? Tek mi potpisao, nisi došao, nisi došao tamo, ne ništa. To im je transfer, da, jesam.
I ništa, zove šta se rekao, to je sigurno, advokat se zove, kameru se gledaju na Google sad, na jednu kameru od njihovih postojećih navijača ima baš ti pravo mene, znaš, kad je neka čarka od na kamere, pravo to ide. Ja rekao, vidi, znaš, fuck you, sam se vidi to, znači, to je usporedno, tu je advokat, tu je čitač usana, znači sve što sam ja rekao, sve je potvrđeno. Isto B stavio posle to tačka. Dalje ne vidi se ništa. Druga kamera, vidi se, fuck you, i zadnja riječ, on je do kamera. I sad, čitač usan i profesionalni sad, koliko sekundi, stotinki može riječ fata, znaš, isto kao da sam ubio neko, pa mislim, tako, ajmo, sizan i to, pa ti je kada ih ubio. I ništa, čak je Padli, čitač usana rekao, ovo što sam ja, znači, jer to njihovo, da. Koji bi rekao, sigurno ne stvarno. Imaš neki, fuck you, blockbuster, gdje ti vidiš bacite moj druže, gdje vidiš bacite, snimak vidiš, ima na jedan snimak samo na dozgorsan, neki drugi reći, je sigurno me reka, kako sigurno reka, ne vidi se od posle, ne vidi se, mene je zbog toga kriv što nema još koja kamera, to vidi tako što sam ja rekao, odmah, ovakav, znaš, i onda, ništa, prva utakmica nije mi bilo na suspenziju, jer već, sad, ode prijavim, pa oni to odmah prihvataju. I nije se kriv, odmah oni to prihvataju i to ti nisi kriv, nema šta. Sad to oni mene poslazi na mail grupa, da ja prihvatim optužbu, ili da ne prihvatim. Ja, družeš, presli, evo stigo, ja dođem vam u kancelariju da popričam sa advokatom, da ćemo prihvatiti, ne prihvatiti. Prihvatam nešto što nijesam uradio. To bi vam rekao, pitam se, tete ti mi reci. Normalno da nećemo prihvatiti, ok, sad, znaš kako to je, advokat, ja, tamo, nije ništa bilo, nije to još sve završeno, ali treba ti dokaz, treba ti svašta nešto treba da bi, da bi on to, ajde kažem, dobije, što već suđenje će biti zatvor, vjerovatno, ali nemaš ništa, imaš dvije kamere, te kamere dvije, ne znam sad, čorevi, da upušti snimak ili nešto, razumiješ, po sluhu ili nešto, ne može, jednostavno nema teoretske šanse. Bitno je se oni nisu posle rukovali na meču, to mi je već bilo, to mi je bilo, mislim da ti daj čekam da, jer si mi dao go, ja pružam ruku prvo, a ja nijesam prepostavio bio ali mi je bilo kao, hoće se rukovati, kad smo krenuli, znaš, kreće, toliko ja u tom trenutku mi je palo, što mi ne budu ruku pružati. Ja rekao, nema veze šta je, ja svoje samo, isto kao konj, kad mi stavio čovjek, je samo pravo jedan, razumiješ? Ja prvo neću, ja malo nervozno, znaš, ali na to kada započam dok sam započeo, znaš, samo nešto čačka. Sad kako idem tamo, okružili se njih, sad čitaju onaj što tamo čita imena i broje igrača, treba Besovsi, KTNTA, sam čuješ njihove, Boste, znaš, njihovi navijača, njihovih koliko je došlo, 50.000 navijača, u jednu tribinu sam. I onda, vidim je to već, taman smo igrali, subotu igramo protiv njih u ligu, a sljedeća nedelja igramo protiv njih u srijedu, igra kao, i mene bilo sad, znaš, ja onako, kad mi neko nešto, i na trening, kad mi neko ne iznervirano, kad mi ono nešto kao, ja sam kosti, jer ja ne pruža ruku, nisi, pa si za njim, razumiješ. Sad će mene proradilo, moje, nikšički, me proradilo, slušaj, na svaku loptu će god lopta, ja idem jako, da ne pobedi, znaš, vidim ja duel jedan štoper, znači on je 9 golova su primili do tada, on je 9 golova primi za ne znam koliko je bilo gola. I
Samo vidim ja nešto presijamo kad goma stica, ja se zagradi, priđe lop, ja se zagradi, skuškim se ja budu tijelo, čao, nema, može on da bura, da čepa, da bije kudoći, vidim ga, on posle se neđe na čepi, malo vidim, počinje da se izviče. Vidim ja, malo strah, igraš na maš teren, da igramo, parli, meni nije problem, da mi svi uskoče na teren, igra bi, razumiješ, navijači, mene to ništa, mene to sad daje, još snagi, I koji je bio 44, akcije, krenuo da ispuca njih, ubio ovoga našeg ugla, čudim ja što nije tu, eto vidiš, to neke situacije, gdje sudija pušta neke udarac ugla, to naprekida, vidim, uzeo naš loptu, ja vidim niko, linije tu, od daleko od gola, znam, i na trening glazdo, podsjed, glazdo gurte loptu, a utrči tako. Prva reakcija, ovako je bio, ne zna šta će prije da pokaže, da ćute, ne zna, razumiješ u trenutku, da, sigurno da postka, znaš kako mi izbače snima, pravda, neki tamo komentarišu kao, ovo je slavlje, da ovi vam je neki, razumiješ kako to će ide, sad je meni glupo, nije to još završeno, razumiješ, ne znaš šta će biti, evo, nije sam kriv, ali nikad ne znaš, ali nadam se što ima dobrog advokata i sve. Tako da, mislim da ništa to neće biti tako da, ja sam vas da pozitivno bije, tako da vas što pozitivno misli, tako da, čekaj. Tako da, eto, za kraj, to samo htio o tome da popričamo, da ne zadržavamo više, sam rekao, za Nikšić polako, pa to puno što se našao da snimim, ovo puno mi znači, želim sve najbolje u sezoni, sljedeće, što više golova, asistencija, ako je se završi to sve kako treba, to je pod mene, skromne neke... Tako da, hvala još jednom na pozivu, gledaj sam se, hvala.